Hi, my name is Sian James and I am the Welsh Language Support Coordinator for Clwbiau Plant Cymru Kids Clubs. My role is to provide support to our members with all things Welsh through bespoke, practical and online support sessions. For further information, please feel free to contact me on sianej@clwbiauplantcymru.org or by phone on 07971 967 288. Helo, fe enw yw Sian James a fi yw'r cyd-lynydd cymorth Cymraeg ar gyfer Clwbiau Plant Cymru Kids Clubs. Fy rôl i yw darparu cefnogaeth i'n haelodau gyda phopeth Cymraeg trwy sesiynau cymorth pwrpasol, ymarferol ac ar-lein. Am wybodaeth pellach, mae croeso i chi gysylltu â fi ar sianej@clwbiauplantcymru.org neu dros y ffôn ar 07 971 967 288.